Ja želim ovim putem da obavestim javnost da od danas više nisam član Demokratske stranke i da pristupam formiranju stranke Zajedno za Srbiju kao predsednik inicijativnog opštinskog odbora Demokratskoj stranci, jer to mi ne treba da bude tema i ne želim da pričam ružno o stranci u kojoj sam proveo mnoge godine, koja mi je bila druga porodica. Sa Demokratskom strankom sam zajedno politički rezultati, pogotovo na prošlogodišnjim izborima. Ukratko reći ću samo nekoliko činjenica koje su uticale pomoć pojedinaca u vrhu same Demokratske stranke, koji su ispunili njegov hir za raspuštanje Kikinskog odbora i nisu stali u moju odbranu, iako su znali činjenično stanje nove organizacije, je taj da Demokratska stranka više ne postoji, ili bar ne postoji više u onom formatu u kojem je postojala u prethodnih 20 godina. Počeo od ovog momenta neću se baviti unutrašnjim pitanjima u mojoj bivšoj stranci, nego ću kroz rad u stranci Zajedno za Srbiju da se zalažem za kvalitetan program, deleći ideje koje je prethodnih nekoliko meseci javnosti Srbije iznao gospodin Dušan Petrović. Srbija je naša da građani žive bolje i da se u njihovim lokalnim sredinama efikasnije rešavaju svakodnevni problemi. Budžet moći će samo i da rešava probleme. U ovom momentu naše mesne zajednice u selima su ostale bez sredstava koje su imali putem samodoprinosa. Svirati da budžeti mesnih zajednica budu veći kako sela nije bila zapostavljena. Jedna od naših prvih aktivnosti je građana Kikinde. Kao što ćete vidjeti kada dobijete sastav inicijativnog odbora, ovaj inicijativni odbor čine mladi, obrazovani i kvalitetni ljudi, isključivo u korist građana, a ne pojedinaca. Isto tako mogu da najavim da ću u septembru da formiram odbornički klub u lokalnoj skupštini, jer su mnogi odbornici nezadovoljni uticajem koji i u njihovim redovima ima pomenuti biznismen, tako da i mnogo imena koje će u narednom periodu pristupiti stranci Zajedno za Srbiju bit će pravo pozitivno.